bro aga within na ile mfito ya ngwarisa mfito bro aga tumelo over cause since ke mo felletsa last week da bro aga ise ke mmone mo dibekeng o bua ka man tumelo bro aga di mane kana ke bro aga mfito bro aga itse nna ju ke le security la ope mo lefatshe mo ntlhaloganya ke tswe ke sa batle spana kana go fa bro aga re bua ka bro aga motho e leng gore no sizana lene le baisa dishete mmogo the next thing wa ra mqala brawaka nna e rile mme a ntshola ntshotse ke le one a go ke go tla le twin a go ke go tla mona go ke go tla butaka ke tsotse ke le one wa ntlhaloganya bua ka motho ana nke ja direte fo botsore ke brayaka o se la kala ga ntja o itse ke tshepo go wena o bua nnotse wena braya go kila ke tsa wena braya go kila go etsa dio tse di mang ke ditentso bro aga ke gane mara mfeto di mane go buang ka ena ke bro wa go mfeto ena ke batho end up gape ke tsa taba tselo tsa go malobane go mura da mfeto ka go tlhaloganya bro aga so ka go botsa simple go da mane o ka mfeto mfeto ya ka nna ke gane sipe nna ke wa bona o itse no yena go etsa galang wa bona ga yo ke chance e sharp for nna lwena na lwena wa itse go nna Spanish se sharp ga ke se fateng Spanish se go re ntse re baisa di drugs di tse dintseng yalo bro aga ke batli dio tse brawaka Spanish ke sa bo makoya wa se bona lwena se right se njisa zaka brawaka lwena wa utlwe dutse ke dizolo tse ke di tshwerentse ntho e go jisa zaka mara ka bata bana ba bang mfethu the man what if something dangerous mo etsegeletse ka da ba motho mo fitlheletse cause wa is no yana ntja ka motho ka dai ba slege mfethu what if something mo tshuna galetse la ide ya mona le ya mona le ke monna o bona khonno mpetsa fa a ke gane ne monna wa zola da mana a ke gane ke monna baya ka mara go nno nagana bua di mane ke ya chuza go ntja a ke gane sepe nna brawa ya mana ke gane sepe mara se mo tšheleteng mara wena shap ntja go le khawa nna ke shebeletse tšhelete brawa ka gore nka itsa yang tšhelete ja ke sewa ke go bolela go Spanish for a ile gore nna le wena re ka se phutsha brawa ka itse gore honor out wa bona mara ile gore re ka se phutsha re ka itsa za ke ngone baya go Spanish ke sa bo makoya street le wena wa se bona le wena go a bereke ntse o bona batho ba fetse o tsena nja go le khawa street a ke batla go tshela ma o te motho ka khawa tambra ya ge yana bua ke ga motho e leng go ne ba phaisa mmogo mfito ano tlampe ke nne security la motho mo ke mo gatane le ena go roetsa tumelo ke monna brawaka o itletse mo lefatsheng le wa ntlhaloganya ka tshwara da man o itletse le nna ke itletse ne re kopantshwa ke business ya no jeka ga seo yana le nna ke bona gore ke phutshe fela wa bona entle ke boa ile go wena o tla nna ono mo radio wa bona ya no ke plana gore re tla buisana mara o tla ntšhaela go le shapo ne fele bro ka mara o njampisize mfeto rawo le khawa dila var street es ba manja Yeta, hola. Fili kanjani? Kanjalo njalo. Waitse burwa ne hona le mfano mo ba re karabo so wa bona. Ya. Mfana o pruru tshabile ka ngotla yi wa bona. Ya. Wena make sure ke batlo fa ye wa bona go phezutse da ke batlo ye da go phatsima da wa. Ya. Ke batlo ntshekela intwana mfithu. Make sure gore ra intwana wa mona wa bona. Ya una le mfano mo ba re tumelo da ke ntwana ka fedi ke mchaitsa sa ba mchaela next wa tlhaloganya mfano o veile ka ngutla wena make sure gore wa motshwara ra ntwana and then make sure gore ngutla ya faia territory ile ke ya rona le yona wa tlhaloganya awuntshele nana boza yami ukarabo lokhuluma ngaye uloya besihlangane naye emithinini lapha ya isikhathi besiyobhoma iATM yabona le ntwana ile ntwana le yamhlophe le yomfishane lo mfishane loya wabona mfana o nantsa bua thata da iketso ka rena o itse dio tse payo iyo le ntwana usho le ntwana leya uyabona le ntwana le mina bengisebenzela lapha ya ezansi yena asebenzela kwenye side ne sho ukuthi mina naye asazani straight that's why ngithumela wena ke batla wena o ntshunele diding mark and simple o etse client simple o tlo sa jumpisa imant wena mare make sure gore timeline le ngutla ya tsamaya make sure uyabona le ntwana le ya boza yami yakujwayela manje
sikuthatha inesipindi sokuthatha izinto ihambe ngazo. That's why ke the way batho ba go tsang ka teng ga o le sharp for lifeng wa bona. Le ntwana ithatha light mawungawari ngizombamba. Hayi yazi izo gazi lami mashanazo mina ngishiyela ku uyiboss tsama mfethu ge o tshwara phazima o tshware sharp ya ngikushiya nazo amanzi wakho azwakele. Danke.